Thoko ya Makindu, kaunti ya Makueni, ni kwatongoria kuma ikamba-inĩ mambĩrĩirie ikamba-inĩ ciao. Makiumagaria gavana wa kaunti ĩyo Kivutha Kibwana kwendia cioneki cia Azimio La Umoja kaunti yake. Kindu kimwe chapata muno, kitu cha maana. Sisi wakati magavana watatu wa Ukambani tunakuja huku na kusema kwamba tuko Azimio, tuna sababu zetu. The beginning of a new way of doing things in Ukambani and in Kenya. Kwa muda mrefu tumekuwa tukiambiwa tuende hivi tunaenda tu, turudi hivi tunarudi tu. Sasa imefikia wakati wa kusema ni kwa nini. Maugite Raila anagerera maingĩ akĩarĩrĩria ihoto cia Wanjiku na gũtirĩ mũtongoria ũngĩigananio nake gĩthurano-inĩ gĩũkĩte, hoka nĩ atongoria arĩa mena cioneki cia gũcenjia mĩtũrĩre ya Kenya na kwarahũra wonjoria bũrũri-inĩ. Raila alijitoa na wenzake akawa mstari wa kwanza akitaka ukombozi wa Kenya nzima, mpaka akawekwa jela kwa miaka 8. Huyu ni mtu ajali Kenya ama anajali Kenya? 6,000 kila mwezi akuwekee kwa mfuko. Usine munduto anaopata kura. Usine munduto anaopata kura. Utapigia kura mtu atakuinua akikupatia pesa kama ile inapewa wazee, au unapigia yule anakuletea wheelbarrow. Nĩmoretie mũingĩ wĩtĩkĩre gũkaneyumĩria tarĩki 9 wena na ũcagũri atongoria mwaho wa Azimio kuma gĩtĩ kĩa MCA o nginyagia kĩa president. Mang'otole, pesa iko huko juu, lakini hakuna mmoja wetu kutoka Ukambani ako ndani pahali inasemekana hii iende Makueni, hii iende Kitui, hii iende Machakos. Hakuna. Na tuko hapa na tunaulizwa tu, mnataka kuingia kwa serikali au mnataka kukaa nje? How can you say no to 35% and then you talk about bottom up? Because bottom up si ni pesa zije huku. Mshamanio wa Makindu kaunti ya Makueni kiambĩrĩria kĩa mĩcemanio ngoro ĩgĩtabanio thĩinĩ wa matũũra matiganĩte mwena wa ikamba-inĩ mũthenya wa rũciũ. Atongoria makĩrĩgĩrĩrwo gũkorwo magĩthiĩ matũũra matiganĩte thĩinĩ wa kaunti ya Machakos. Riboti ya TV kuma thoko ya Makindu kaunti ya Makueni, njĩtagwo John Wambui.